Division Clear to Tain Savai in Sibayvik Ule, Tungkar Chung Longklai District Hill Ken Mangsar Swal Taylor Clear Hong O. Karen man avangin mi pathumin nun anchan, liam tuar mi patni anom. LAROA 10 Sarkar Office Sky Tour Antang Chunzom. NYK Longklai Port Sayin Chalai Te Talent Thai Chwa Nana Iti Siak Na Chishang Shang Port Say Ani MJA Longklai District Achanga MIS Ling Tharte Puina Hun Apwat Say Bungklang South Boxing Club Hwai Hotin Bungklang South Khotang Lam Chalai Te Tan in El Napwat Say Ani Tilal biak chungi kani atuna chanchen kim changzokin karen mana bangin mi pathumin nun na anchan hliam tuar mi patni an om Longklai district chung Longklai atanga kilometer som pasari vela hla om rul kwal khwa asir top ni khan karen mana bangin mi pathumin nun na anchana midang pani in hliam an tuar rul kwal wai the president ne na tanga thukan don danin rul kwal line hi Bungklang South line nen kalkop ania Bungklang South line hi acha a hetia an kholain an siam lai hian rul kwal line lama hian power a omlo ani Heti mek lai han Bungklang South line lama hian power ron kalin khoi malaya heng line panhi te hi anlo in tok bal nia arin thu asoi October ni som panhi ni lai ni khan dur kwala changa kilometer li vela la a thinglu in power line na vochata line chat na hi ramhnwai tlema khoi har salai deu ani awangin department lamin khotlang lampunin zirtop ni khan power department kai shwai na hnuaya power line chia siam thlang hi an thoka hetia line chia an siam lai hian van doi thak takin karen ron kal thutin hei hian line siama lo thok mek mi pathum samuel lalthiang hima son of lalthom si lalthom moya Laram din puya son of si lalthom moya thatto lalrin chana in bin ni khan tangoi ina chana eng le lalthom ya na te chu kwalwai le branch karen in mi panga aman te singa hian apuna mi chat na thenli samuel lalthiang hima lalthom ya na le lalrin chana power and electricity department midang pani te po an chuan chat na thlom awangi apan hala LDCCM le em te ba ka khochen omle Longklai atangin mi engem zatin van doi na thlen na mun hi an pan ngal ani karen mana wanga nun na chan mi pathum te hi waile member fek ani a anrang hi zir top ni zan khan lumen pui ani a inrin ni khan rulkwal thanwala william ani he chat na thlen chung changa hian chanchin bwa chai lai thleng chuan power department lam atangin thuthar shat tur ala omlo ani LAROA 10 Sarkar Office Kai Tur Antang Chunzom Longklai Auto Rickshaw Owners Association chuan Sarkarin Longklai Khapuitana auto permit somruk pariat apek chwa andu lo na lantir nan le permit pek chwa te sut le tura Sarkar Karnan Deputy Commissioner Office le Abulvela Office then khatte ba ka DT awa thokte pisa kai tur dangin LAROA members te po an service lo ani LAROA chuan Sarkar laka anthil phut te ti hlotlin nan le Sarkar Karnan October ni som panhi le ni som pathum khan DT awa thokte pisa kai tur dangin October ni sompali zirtop ni atang khan DC office le achebel office te andang telbok LAROA shwai tu te chuan ni lai ni khan district transport officer le MVI hovin inbiak na an nei thu le he inbiak na a hian anthil phut chungchanga lung oina an hmu lo thu an soya chanchin bwa chek lai thlengin Sarkar lam atangin anthil phut chungchanga inbiak na an nei to lo thu le Sarkar anthil phut te ti hlotlin ani ma chuan malak chhun zom zelan tum thu an soi ani Longklai DTOPB ma som twangi chuan Director Transport Department hova meeting chuan stand chungchanga stand siam theitu chu LADC ani thu soya State Transport Authority in permit apek te chu leile shal phal ani lawa asha chuan DTOA mo MVI ya reporta cancel tur malak ngal tur ani thu te permit chu STA in dan ang thlapa apek ani thu LAROA shwai tu te ashil Longklai Auto Rickshaw Owners Association te lungoi lo na chu STA in ashat to thu le STA member te chu chopche taka in ko khom mai the an ni lo awangin remcham hasabera ngai to ani tur thu shel boka Sarkar lam chuan LAROA 10 office kai tur an dan chu ti top tura an ti thu shel bok ani
in rin ni khan DC office longtlai le as hevel office kai tur le DTO office te andang chunzom le a anol puya dang to lawin shoi to chin chawin office kai tur he andaga an members te ro an service an phal sak to ani LAROA in zirtop nia press statement anti chwa antar landanin tundin huna longtlai khopuya hian auto stand palia omega stand palia te hian auto somnga pakwa an lengtheya ni khata auto service hi zani somnga velan omthule auto zani vel hi stand changvelo service lo an ni thu an soya hengzinga hian association member ni lo tam tak an omthu an soibok ani sarkarin auto permit hi apechwak le ani chuan tuna hian longtlai khopui chung traffic apwai phat thei thu an tar langbok State Transport Authority chuan longtlai khopuitan auto permit somruk pariat chu October ni som khan pechwakin heng permit te hi DTO longtlai thleng to in chanchin buat sai lai thleng in heng permit te hi DTO longtlai atang hian pek chwa alani lo ani Zohan ko bul tumin longtlaya State Handloom Expo sang hi somni pahni nei ani National Handloom Development Program NHDP Kaltanga Mizoram Handloom and Handicraft Development Corporation Limited Zohan ko buat sai State Handloom Expo sang hi somni pahni chu tholeni khan do kula hola LADC Chief Executive Member Puvizir sang na hong Puvizir sang chuan Zohan ko malak na Mizoram chunga kuthem thiam le lade thiam te tana ezon na kong honzau zel ni chu lom omati thu sayin an na tho chu kun na tho chon san na le namja rang hum hal na poimo tak ani ati a mishing thiam na thashui le hun tam tak se na chula wangin namchang ka nga pyangin kutathil siam an ngai sang ti soyin puan ta le kuthem thiam thil siam chwa konga mani in to del mai ni lawa ramdanga thon chwa tham le thon chwa tlak ne tum turin puan ta tu kal khom te chu acha a namni na chu thisena omin alan chwa na langsar ber ero jongle in thwam na ani ti soyin in thwam na mani namja rang tarlan war deu tur le namse moi tak tak chu in thwam na chau tar lang lova ataka nun pui tum chau turin kal khom te chu acha ani Zohan ko chairman pusil ramoya chuan sarkarin achul na le poimo na acha ta wangin Zohan ko ti top to chu thar tho le in tuna chuan thangdwang takin ma lak na sang an kal pui mek ti sayin handloom le handicrafts nama he Zohan ko in ma lak na an kal pui dan sang atar langa achanzel na ma phur tu chu Mizoram mi pui te an ni thu sayin mani namthil ngai hlut le ngai san na chang sha thar deu apoimo thu soya Mizo thiam tang de thiam le la de thiam te khovel hmunzau zoka an inphau chwa theina tur kong sang dapa ma an lak chho zel tur thu asui ani longtlaya nili o tur State Handloom Expo sang hi somni pahni puat chai hon na hun hi Zohan ko manager pusila rin moya chuan kai shwain kal khomte lomna thu soya Zohan ko board of director puvi el chwang achang te le assistant manager pisilal man puiten sombik te ne na thil pek lan na hunan mangbok October ni som pakhata tangani som pali sang hi somni pahni chung o State Handloom Expo a hian dor somthum pakhat hon ni in heng dora te hian Mizoram hun sang atangin twal chhuak puan le thomhno lamba ka kuthem thiam thil siam te mantlom zokin zor chwa ani NYK longtlai buat sayin thalai te talent thai chwa na inti siak na chi sang buat sai ani Nehru Yuva Kendra longtlai buat sayin ni lai ni khan Central Waile Hall longtlai thria District Youth Festival nei ani a hehun hi pu Amon Srivastava Deputy Commissioner chuan phalian ni in manpui hehun hi P Mercy Selate DDNYK longtlai chuan hun kai shwain hlotlin na chu mi hwai sente ta ani ti in thalai te chu an thatlai le wanglai ram ta na thil tha ti turin a soma ruihlo laka filim tur le final le thyang him na lama tun ayana sale zwala ke pen turin a cha bok ani khwalian longtlai bor sa pu Amon Srivastava chuan thalai te hi khotlang le ramta na mi poimo tak in ni ti in khovel thang chhomek zela ram le khotlang ta na achalam hoi zonga mason na thlen tu ni turin acha a khwalian chuan longtlai khopui thang chhomeka swal na pu in kong sang in bu akhwar mek thu sein ruihlo hian ke ma ni chau min ti chelawa kan in hna na kan nu le pa chungkwa le khotlang ati chetel bok ani ati a thalai kal khom te chu ruihlo laka fihim tu le khotlang ta na mi tangkai tak ni turin acha a Youth Festival at Zong Song te chu he in el na manghian Mizoram le India ram thleng along tlai ti ming thatu ni tura cha in du sakna ahlan ani NYK long tlai ba chai thalai te talent thai chwa na inti siak na ba chaya hian in el na chi sang paroka ba chai ni in painting poetry writing mobile photography declamation contest cultural dance competition a te in el na nei ani a
in el na himi mal le group angin buat sai ania apum puya mi zathum samriat pasari antel ani he youth festival a hian Yova Samvat Youth Convention 4 shortly sa mi pali thanswa ani a anni hi district ayo in state level youth convention ate antel don ani he hun man na hian Swachh Bharat Mission Gramin Longtlaya project coordinator pu Benjamin Larin zwala hne na tangin faina konga inzir tirna nei ani a kalkhom te chuan ri hlo laka filim to le ri hlo umbo tura mala tura intiamna pledge sairwal na an nei bok ani Borsa Phawin RTI week Pualin Hunman ani October ni ruk atanga ni som panhi sang ni som hi panhi inkar chunga right to information RTI week man mek Pualin tholeni khan Longtlai DC conference hall at Longtlai Borsa Pu Amol Srivastava Hovin Hunman ani Longtlai Deputy Commissioner Office Hwai Hota RTI week Puala Hunmana hian Borsa Pu Amol Srivastava chuan RTI chu program pakhat mai emo kar khat mai emo a Apuala Hunmana Tlak mai chi ni lovin sarkar na thona a tangkai taka manchun som reng tura ni thua soya sarkar le mi pui inkara inshat po na tha siam tura RTI pui mo sia shathar tur le danin aphut ang taka RTI chu kalpui turin sarkar na thokkal khom te chu acha a RTI chu man ro tangkai tak ani ralin district mi pui te po sarkar na tho ti boi zong ni lovin pui bom le norkal zonga RTI chu man tum sham turin acha bok RTI week wala hun man hi Longtlai Additional Deputy Commissioner Po James Melung Chuana Kai Shwaya October ni ruksang ni somni pani a Departmental Appellate Authority DAA State Public Information Officer SPIO le State Assistant Public Information Officer SAPIO te Puala District Level RTI Training Board say a telten na certificate lan na hun man ni in adu apyang tan thusoi na hun honani a Longtlai DIPRO and District Resource Person Pu sila shwaitwa nga chuan lom thu soin huna kharani RTI week wala hun man na hian sarkar official DAA SPIO le SAPIO te tlom ngai pol IO te le RTI activist te ankal khomani Bungtlang South Boxing Club Hwai Hotin Bungtlang South Khotlang Lam Chalai Titan in Elnabad sai ani Bungtlang South Boxing Club website October ni som pakhat atanga ni som pali chunga Bungtlang South Khotlang lam tetana boxing manga in elna website chu zir top ni khan zo fil ani Bungtlang South Boxing Club President pu FVL Mingman puyan hnen atanga thukan don danin tournament ta tel tum form la chwak mi som ruk pakhat an oma hengzinga hian rem chan lo na wanga rontel theilo le in hnuk do kan om nola ataka in lan mi som thum pali an om ani Pu FVL Mingman puya chuan he tournament hian Bungtlang South Khotlang lam thalai ten boxing a mason na an nei theinan te thalai te zinga exam na tlaka mi tu emotalin an man theinan te ruilo hi ramlen ham helma ani thule thalai te nun ti chetu ani angin helam konga Bungtlang South area thalai te an kal lo na na fuinan le thalai ten an mania tumru na te mani in rin tok na neya malampana ke an pen theinan te abwat sai an ni thuwa sai Hey in el nahi weight category pali flyweight, light flyweight, middleweight le light heavyweight te 10 ani a category tina champion te hian poisa fai cheng sangthum trophy le certificate andonga runners up te hian certificate le poisa fai cheng sang khat zanga theu andong bok ani Bungtlang South Boxing Club chuan he in elna an buat sai theina tur ata na thil pek manga chan puina petu zong song te chunga lom thu asoya mi puin an hlut angein in elna hi buat sai zel an tumbok ani Excise and Narcotics Department Assistant Commissioner le CYL le Drugs Reduction Squad 10 income hona an nei Excise and Narcotics Department Assistant Commissioner le CYL le Drugs Reduction Squad try to te chuan Thotan ni khan Excise and Narcotics Department Office Longtlaya income hona an nei he income hona a hian tun haya CYL le DRS malak na te clear ho na an nei ani Excise and Narcotics Assistant Commissioner pu PC Lalchan Himachan CDRS din ani chu lo momati thu soin rui lo do na konga Excise Department ne tho ho na thatak an nei chu alom omati thu asoya malam huna po tho ho na thatak an nei chun zom zel abe sei thu le Excise Department te thei to pa toy om zel turin CDRS fai tu te chu asom hal ani he huna hian Excise and Narcotics Assistant Commissioner chuan Excise and Narcotics Department Longtlaya thok turin SI mi pa le mi cha pakhat ve ve da bel ani tur thu asoi bok Putina remsanga CYL Assistant Secretary chuan CYL DRS te le Mizoram Excise and Narcotics le Mizoram Police te chuan
tundin huna longlai district chunga roi lo do be pui thlak na tho ho na thatak an nei thole tho ho na tha nei chunzom zel tura adu thu soin Mizoram Excise and Narcotics le Mizoram Police te chunga lom thu asoibok Puem Saingura Secretary CDRS chuan Central Wile DRS in Rilo adona konga mimal chungkwa tu po ti big an nei lo thole ang khatveka an en thu asoya dan angin an chunga shemna lekko ani theinan thu nei tu te hena an miman te an hlan thin thu asoibok CYL DRS hi kumin September ni khan Central Wile CEC nadina September ni sompali atang khan Rilo do na be pui hi thak ngalin tun thlengin number 4 zule ganja Chanem tak man to in hemikai hnoya hian mi chanem tak an man boka heng rui hlo le mishing an man te hi dan anga an chunga ro rel an ni theinan thunei tu te kuta an hlan thin ani MJA Longlai District atanga MIS ling thar te lompuina hun an buat sai Zirtop ni khan Mizoram Journalist Association Longlai District chuan Longlai Press Club a Mizoram Public Service Commission in Combined Competitive Examination abuat saya Longlai District atanga Mizoram Information Service in Ziakling zonun cha maral te Longlai 3 le David Alan hing chuana Longlai Council veng te choi moina hun abuat sai MIS ling thar te pwala hun buat sai hi pu Elvis Lalthang Zwala Longlai District MJA Vice President chuana kai shwaya hetiang hun hi MJA Longlai District in avoi khat buat sai na ni thua saya MIS at ling thar te chu mani na arin taka thok turin a cha bok Pulang hitaral te MJA President chuan Longlai District in MIS ling thar panhi kan nei thei chu lomomati thu soin hen na hi na za umle na tho nuam tak ani atia MIS te le MJA te chu na tho in ang anni awanga kong engkima tho ho na thatak an nei angai thu soin MIS atling thar te chu khoi huna po omse MJA te nen tho ho na thatak hnuaya mipui rongbol thin turina cha bok ani Longlai District Information and Public Relations Officer Pusila Shwaitlang chuan MPSC in Combined Exam abuat saya Longlai District atanga MIS ling thar an omchulom amati thu saya hei hian thang thar le khathiam tak tak te ta na chona du om tak ani arin thu asaya Civil Service a hian hasang bik om lo thu le phur tak le tling taka kan na kan tho hian lo thlin na kan chang mai thina ni atia MIS ling thar pani te hian mani narin om taka thoka sarkar thupoi mo tak tak te ahun taka mi pui ta shil chu an na ani awangin in thlada lavarin om taka an tho anga ya ni ati he huna hian MIS atling zonun cha maral te le David Alan hing chwana te po in lom thu soina an nei bok ani MIS atling thar te hi MJA Longlai District ayo in pu zedi dengur le pu h larin moya ten lom puina thu ziak an hlan ani Vote nei theite vote nei tura injectir na electoral literacy awareness campaign buat sai ani District Election Office Transport Department UDNPA Department le DSCO te chan ko buat sai nilai ni khan Lairam Higher Academy of Science Laha Skula for qualifying dates SSR and continuous updation electoral role voter helpline ti thupui mangin electoral literacy club awareness program buat sai ani he huna hian resource person rat ten thupui than bik mangte hian zirtir an pe a pu Elvis Lalthang Zwala member SVEEP core committee member ni bok chuan electoral literacy club chungchang a soifi a vote la nei lo ten vote an nei thei hun kum alo thlen huna vote an siam tir vat hi India khwale tui an ni chuan an ti tur ani thua soya kan hlutna pakhat chu vote nei ani a chu kan hlutna tifam kim tur chuan midang ngai dan la lova rural tu than konga vote kan thak nge tur ani ati a thalai te hian kan hlutna hi sumle pai mangin shal mai lova rural tu chu kan sia le thashat na mange ya than hi kan ti tur ani ti shatur le midang te vote an nei theina tura chanla turin zirlai te chu acha bok ani he huna hian UDNPA atangin Swachh Bharat Mission chungchang ngai thak ni in DSCO atangin HIV/AIDS chungchang a zirtir na pe kani bok tuna hian Longlai khopui chung zirna in Pathum Lahas GRHSS le Government Longlai College ate electoral literacy club din ani a awareness hi nei chunzom zel tum ani GRHSS Longlai a zirlai 10 school le avel ti fain hatlang an nei Government Region Higher Secondary School Longlai zirlai te chuan nilai ni khan an school le avel te ti fain hatlang an thoka zirlai te hatlang he pu VL felfam kima principal le lecturers le staff 10 an toy omani GRHSS zirlai te hian
ecobricks siamin ma anla a ecobricks hi man khat dai sarang le bottle te le until eina kor te atanga an siam ni in ecobricks te hi huan hung na atan le cheimoi na atan te a man tangkai an tum ani GRHSS zirlai te hian final le thiang him na konga kan khotlangin ma ason zel the nan malak zel an tum bok ani Longlai district chunga chongte subdivision a adopt school malak na kalpui chho zel ani Longlai district chunga zirna ti mason na Longlai borsap pu amal srivastava le district administration haya officer te malak na a adopt school project kalpui me ka thole ni khan chongte subdivision hwam chunga adopt school atana khan sikul pathuma zirlai na pangtetan kamalanagar public school a awareness campaign wat sai ani he awareness campaign hi chongte subdivisional officer civil Dr. Manasya Khaime Chau Chana Honga Chongte subdivision Huam Chunga Sikul Pathum Than Chwate Tana Ahova Thupui Poi Mo Tak Tak Zir Ho Na Puat Sai Chu Zir Lai Te Mason Na Atana Manru Poi Mo Tak Ani Abe Se Thu So Yin Until Zir Atanga Mason Na Du Om Tak Puak Chwa Tum Turin Zir Lai Kal Khom Te Acha Ani He hun hi pu arwal thansa vanakai shaya police inspector pulasa nga chuan nau pangten har satna anto the dan le nau pang himna chungchang soin cybercrime chungchang zirtira official changchangin thusaina hun mangin zirna lama mason na torte shisel na chungchang te rihlo le ni pat mei chat na konga filim tura in zirtir na te khotlang nu na khosak ho na chungchang le thupui thatak tak mangin in zirtir na hun man ani Tholenia awareness campaign buat saya hian chongte subdivision Huam Chunga adopt school hmaya zirna in Pathum Kamalanagar Higher Secondary School atangin zirlai somruk panga Baganpara Public School atangin zirlai somthum pariat le Kamalanagar Public School atangin zirlai za somkwa pariat anwa in zirlai za thum pakhat antel ani Medical reports District Hospital Longtlai District Hospital a tungkar chungkhan OPD entir zongzong mi zathum som pakhat ani a damlo admit somli pathum amin hengzi nga som hi naw pang ani a naw sen paruk an ombok tungkar chungkhan emergency district hospital pantu mi somkwa pahni an om ani laboratory test rang ti sat zathum somthum pariat ultrasound ti sat som le x-ray ti sat som nga an oma damlo zai tumli nein zai te naw vek ani Tungkar chungin district hospital at napiang som pathum amin mithi pakhat anne ani Christian hospital at tungkar chungkhan OPD in entir zongsong mi somrat pakhat ania damlo admit somni paruk amin hengzinga somhi naw pangni in damdo ina tanga chwatir mi somni panni ania tungkar chungin emergency Christian hospital pantu mi som panni anne bok laboratory test rang ti sat somkwa pathum x-ray ti sat som paruk ECG enzat pasari anneya mi panga hena vaccine pek anne bok tungkar chungkhan Christian hospital at naw piang le mithi anne lawa chanchin buat sai lai thlengin cabin rak panni anne ani SCMCN Hospital at tungkar chungkhan OPD in entir zongsong mi zanhi somni pakwa anni a damlo admit somli panni amin hengzinga pasari hi naw pang anni casualty case somriat pakwa ni in tungkar chungkhan emergency hospital pantu mi somni pakwa an ombok laboratory test rang ti sat zasari pakwa ultrasound anzat mi somsari pasari amin endoscopy ti sat somni pali x-ray ti sat somli pasari le ECG anzat som pariat an oma ha entir zat mi somthum pakwa amin mi paruk hena vaccine pe kan nei bok tungkar chungin LCMCN hospital operation tum som pariat nei ni in zaipui tum sari le zaite na tum som pakhat anneya na piang pali amin mithi pakhat anneya chanchin buat sai lai thlengin cabin rak annei lo ani LPG report MS Khuma Gas Agency Tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a rongbol na gas bur sangkhat pariat lo thlengin commercial gas bur som panhi lo thleng thar ombok hetubat sai lai thlengin college venga a rongbol na gas hi semmek ni in lo thleng le tura be se hi council venga sem tura ni ang tundin huna a rongbol na gas hi bur khatcheng sangkhat sanhi som panga ani a commercial gas hi bur khatcheng sang hi zali somthum ani khati som khatungkar chung Longtlai district thleng langsar zwal kan clear how thei te chu ni e